Kariba kiereria na gachugini wa ndini ya nkodi bakurombo tethia kumakia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi obatethia kurwana na mpithukiro ya ngige ira yonekete obainyili ngige ichi ethirite ikithukira miunda yo na inya ithaka utubutirite arimi na thine nene na inyobekiro watini bwa wachirio ya buratukwiri mwandiki wetu wa Ndeto Paul Wakabithi. Kariba ntore agacugini wa dini ya Nkondi Tharaka South baraba kerebo ugitengi kubatwikira kimono kiriminda yao nyaguo gundoria mukai ni nyamumbi ndaugero ndaugatia thingeta ne mbemberu nyamumbi nderu ngige mukai ntie bwatho garuthana na ino tingete ogwe na ire ma mirogoro ogwekia ogero kiwa kothio kone ukethitio mbukiri tivire amdani iriumboko tugo iga ukathi ukethiro kericire na ciathi waisho ikaura ukethika ukaiwichi kunge kairo ukethi utugo irio kaguthi utugo twetinda mndani guketha na mwatho mwene na ntunge atwatiga ikare utugo kuru na nyamu ikure ikemiaga itiko jeri kemiaga geciara mayamu maketa wongeta marabutia na ikathio tugo bwena ciare kia kura ikathika gwirira kungi arahaba kiaria habarutite mbitwa kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na kinya thirikari nene gutigira bakuthungira Antonio Boni kingo bomba kwebaeberwa kinyamara giki tutethie ni buinda bio bokumenya na irio bieto bikoregwa je na inyothie kyo twena kyo mundani tuga tugetethie na kira kibia rero je tukuga thirikari bututethie buchoya bwatu bakurutha tugone kana nyamu igatigo turire irio thio tiko mewatu thiete thano eno na ntutirio twina bio na ntubire ono tugo bwene kaba ya muthenya tukaringaringa no bati ikauma angige chinge taino na ntu ira ciare kwene chinge cia yenjiro ikura nkurukia ira ciare ega menda ikathate ugo kithio chuba na wengo kegwa kurira na ntu ciere pe kona ginya muge ginya kiere kana kinya kirengo kiria che anogu agato kiaraniria na abitha munene wa urimi kaunti ya Tharaka Nithi Bwana Kimathi Njeru itombira kwarania na department ira ishurikana mantuma plant protection na food security ya national government Nairobi tomba ku report kwamba kwena ngige Tharaka Nithi na tomba twatanena hapo kwamba tuthukie location geographical location GPS location ciarangigire tomba tumira kenda babangania na akiama bande goro yo ndeta international Land Rockers Control Organization kena babangania baya go support ko kuthiria ngige ka ko bangira bangi ikomba kuragwa na ka tuka controlled so tokoro thogu on 2 weeks ago ibarodira program na bomba kuyo ko the last 3 days kwa njiri echo bomba ko area mwanya wena machine yetu chomba kuwirira ngige na tomba kuubwa twatane the county government na national government obishi ya DCC na obishi ya kuma Nairobi na international Land Rockers Control tomba ku ground ara kwena ngige ile nyingi kwamba kubwererwa lakini community kinyapa kwamba kuthomithwa tukabathomithia kwamba ngige cia control tumena ndagwa madhara mama na hata tuko kiadhiri mwananchi mbitwa ya Kimathi muno kiri arimi baba ichionekana tafadhali itopewa information mera ukurukira kwa either CHPs ukurukira kwa one administrators ukurukira kwa one subcounty administrators ukurukira kwa officers beto ba agriculture kenda to young ground ida to erimisha to assess to na boigana to ba erimisha yaba to kwa control kana tio twingwa tomba uchibwirira kenda chio to control so as a government we committed kwamba kutoka support ya ntobeto kiripotera Uru TV kumantere cha Tharaka Bito wa Paul Wakabithi.